Hagerteng kupa kun sim ko yaman. Ko blai tuan menyerap yanga. Trai pengkloi menyerap yanga. Kau rom hok pau kun sim ko. Magalong menekong kum cuma dalam para boj nom la junom amen. You sim ken radu bansawan alingin yamani. You sim ken radu bansawan alingin yamani. Turisa ko kun Sion, batuk menteng eko kun Jerusalem. Kami utrai kan radun sawan, bajing syai bakrau kan don kata kasih. Bad kilum bakin tu jing bang jing tiang. Bad kilum riet kadut kangang. Baun wan nong ya tulu pa bakrau. Badun sa pentan mai ka Jerusalem. You sim ken radu bansawan alingin yamani. Hakmi unwanu blay baru priuna ying udabit ban shong halor kake tipin iau bat kan kemen hun katonu. You sim ken radu bansawan alingin yamani. Hakmi unwan utray nong yada jongi uba kuiki Israel uba pong halor ka kli ka bang sngat chong ka himang badun sen shana tutur yau ba bad na dua basha tu bakut shi telu ka Yusim ken radu bansawan alingin yamani. Hakmi utrai kan radun wan pau ngets kan om lam ler laus lembun wan to yayap yau Nabashisha unwan padun ompen. You sim ken radu bansawan alingin yamani. Utrain sowan yerkum uslap usnyulang bron. Hakis ngijong ukan semit haba palang kahon bat kerhai kandap kajing sun bat barok is impertaken maniau baroki benril kendem yau. You sim ken radu bansawan alingin yamani. En kahangi yau kunlung bad en kot yau playu badon bo haka kedu dabit ukpa chongu un shong bat un sen shar
Ya kajing sen syarha terpeng la jong un ban Yusim ken radu bansawan Alingin yamanim Ku Bethlehem konong ba jong blei bahalortam Napaun mi unong sen syarki Israel Bad kaching wan mi chong u Kan longkum kabastang kabam jukun Tian pen krau ya uhak marchi telup kapertei Badhaka kendau kaching su endahuan Yusim ken radu bangsawan Alingin yamani Ken hoi risa Peneng bat kendau Turwaya rokulum Lumbakin ptei dakajing kmen Lumrid ruda kahon Naba utrai jongi unwan lakirang li isnei ken mau atrai wan ngoyangi da jing penim jing blem kun ka jer ku beneng kum slam pen hap ya ubaho parutu akan nangka selung yunong peni utrai lajing isnei kajing peni payunong sen syar pertei usim Maryam utrai tuan kutrai ublei don bor tu pej bad ngin lanyim wan ngoyangi a kajing sung ngin kmen bad ngin yo bahatengim bertengin bun ya kalenti jome benahaki gentil baro kajing penim jomi tuan kutrai tuan penslem jingkum lupat wan lam ben kialaka borba
long brown. Amen dagat keep neng bad one kilum king shot smoke man Beniala kakmat hangim ko try usim kibleng Burom hublei ukpadon bor non sengka jaj benril Burom hubasil spayangin kun blei kela kun bril Unong pengen nong pentemai men simba kuyu blei kalim kanu karwai klempun burom hublei lai kalan nong rin unong ilam nanti chungi ukun lang brot baklem thodak urung na kabanta chungi balapan long kum umelki sedek ulang do ashibam jikot bat junom la junom ulong usim jong kahok kapateng jungu kamdon jingkot kachisongu yaw blei Kasur siang kapar keleng Jing dum yong it kasam leng ba Serngil ba dum kit be jing shai Jisu wan ban pentaba Ukun lang brot na pneng uya Bandup siu spayu kun benril Ngin jau umat ngin skau sik tang Ya lagi pop guna bansil Utrai ba krau burom kabo Kajing long red ba po upong Kado jongi kado jongu Bansil kuna dala jing mo Kak po batlem kak mi ujin Kakat pernai jong uban lo La kam snow to ki jing maya Rengkat bat kabu ij ban shong Tempel ublei hakut shadam Kaseng nong ring bun shong unsa Ya jing long kmi ka shing burong Ka te soti junom kasa Ublei uk pa burom kan long Kum ju kun marwei jong Hunong pentsngen men sim bakut Junom shabam juku Amen Agni kapor ka paminta Jisube ngikot Ya masim jumi Palwan penslet Ngantangi iwe biwe Keren hangi dan berketin ke jumi Kama mingin siyo sengo Minta kini klimat ka paminta Rekat kecing don lang Ke jumi ke jisube Kam kerpang wan kam sim kuit kam tamai lor kitu baru Bishim minta kini ka Nobena online Ai ba meki baru Ban mengi baru Ngan yomat Sisya yung masim kuit ban keren Hap dan jing iwe biwe Hakadur jong telin jing Pawan man pensler Ben kentang cuma berkat jing baru Te say you men sing Te say you men
Jisu the say you men sin, the say you men sin, the say you men sin, hangi one man sin, hapo temple, one man sin, hatching in, one man sin, nikot yamin, one man sin, one man down. Tessa human sin, Tessa human sin, Tessa human sin, hangi Jisu Tessa human sin, Tessa human sin, Tessa human sin, Kabrom haukpa berakono matsimakuin makalong mamena kong kumchumanta berbarobor chinom lachinom amen. Utrai non ringad berfi Rengkat berpiru kajulena ke gospel bakun katun Lukas. Kabrom hamikuturai Ka Maria kala kuslai jingmur ya kata ka kubor uangan pagkalawa kala lingo kamur ayu kata ka jingo blei jengu uangal laong haka ko Maria worship yang naba ublei ulakmi id yapi ka gospel jengu try kachiro imiku Chris. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, Kuhunban ko para hutra Jesus Christ. I'm sure you know what a love letter is. Ngataray pasmutu kay kani ka kubor kay sapang. The love letter is one of the mediums through which a person communicates his love towards the lover, his lover or her lover. Kasi ti jing iet kadai ka kabenta kajingya kran jungki arngut kinong iet banya smutu jing mutlang. I love you is part of every love letter. Nga iet yapi kadai kabenta jong baro kisi ti jing iet. In the gospel that we have just listened to, we have God's love letter given to Mother Mary. Hakani ka gospel kabang idang sidap yos ngau. Ngi yos ngau sapang ka si ti jing iet kabau blei utho na kabenta ka Maria. Angel Gabriel was sent to Mary to announce the love of God for Mary. U angal Gabriel ulasa pha da ublei sa ka Maria ban ay kani ka si ti jing iet jung ublei ha ka Maria. It was because God found favor with Mary. Kadai na marba ublei usngu bahaya ka Maria. God found favor with Mary because she was humble. She had the gift of humility in her life. Ublei usngu bahaya ka Maria namar ka Maria kadai ka basungrit but ublei nakani ka daw ublei usngu bahaya ka Maria. And this love letter also contained an invitation. Parkani ka siti jing iet kadanru ka jing khot Invitation to become the mother of Jesus. ka jing khot sa ka jing long ka kami jong Jisu. And now we often hear that Mother Mary gave her yes to the will of God, yes to the invitation of the Lord. But mentang yu usngu sing usngu baka Maria ka ong hoot yakani ka siti jing iet jong ublei. It was not an easy yes. But kamdei ka jubab ka basuk. She was perplexed at the announcement given to her. Pakalas ngau kendit sapang kani ka jing penpena ka ba lawan haka. In other words, she was disturbed by this invitation. Hakawai kurukam kalas ngau thut yakani ka jing khot. And then she thought what this greeting means. Pat kalas ngau thu kani
kadai sipang ka kani ka jing khot. Now then finally she even began to question the angel as to how this can come about. Te kala kali hau angel. So God Kumno kani kala banlong. So God gave his love letter to Mother Mary, saying, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But ublay ulatho hakani kasiti. Kublay ko Maria utray dumatpi. And she gave her yes to the invitation given by the Lord through a series of questioning. But kamaria kalong hoot yakani ka jingkhot jung ublay na bon tili ki jingkali. So now, even when we consider our own Christian life, our own spiritual life, we all give our answer to the invitation of the Lord in this way, just as Mary did. Te hakaju korukom ngiru kimki Kristan ngi ay ka jubab hau blay da kani ka ju korukom kumbaka Maria ka ay jubab da bakli bon ki jingkali hau blay. Now, when God invites us to do a task, maybe a difficult task, we also go through this process Mother Mary has gone through. But ladau blay khot yangi hakanu kanu banle yakanu kanu ka kam ngiru ngile kaju hi bangi kli kiju kijing kli ka baka Maria hi ka kli. We get disturbed by the intervention of God. Ngi sngo thot ngi sngo kende sapang kani kijing one jong blay hakajing im jongi. And then we begin to question God as to how this can come about. But ngi kli yu blay bakumno kani kala banlong. When Mother Mary asked, "How can this come about?" Angel said, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you." But haba ka Maria ka kli kumno kani kala banlong. U angel garbial gula jubab ba umensim bakhoj un sahir halor jung phi. So when we are invited by the Lord to do a task as Christians, God also will give us His strength by sending His Holy Spirit upon us. But haba ublay upha uayangi kanu kabanta banle hakani ka perthei upha ru hangi ya umensim bakhoj ban pansha yangi. Now we see in this largest chapter, this angel again confirming the faith of Mary by mentioning about her own cousin Elizabeth. Malhaka banta kabakhadu jokani ka gospel u angal ulap upentikna ya ka jingskham jinget jong ka Maria haka Elizabeth. You see, your cousin Elizabeth is already pregnant. She is in her 6th month. Pi ba ka para jong pi ka Elizabeth kala armet mentala henru benai. She was thought to be barren, but now she is having child. Labana ya ka bakalong ka balengki henru menta kala armet pat. So believe nothing is impossible for God. Tonget ba ki boro kimlong ki bamla long haublay. God can work miracles in our life when we think it is impossible. Ublay ula banle baro ki kampla hagajing im jongi habang ngi perkhat ba ngim don lat shu. So Mother Mary today teaches all of us to give our yes to God, to confirm our faith in God. Te hakani ka jing puli mata ka singi ka hikayangi ban ngets kem hau blay ban ai ka jubab hoot ya ublay. Even when we give our yes to the Lord, it may not be easy to leave our faith. But what lada ngi ai ka jubab hoot ya ublay kamlong ka basuk yangi ban im ya ka jinget jongi. But we are not left alone. We have the Holy Spirit. The Holy Spirit will come upon us and empower us. But ngim don marway umensim akhoy udon lang bat ngi ban penklan yangi ban ai bor yangi. So let's today, in a special way, pray to Mother Mary to give us that grace, or to pray for us that we all imbibe her spirit in our Christian faith, in our giving yes to the will of God. Hakani ka khlipmat tungin pan yu umensim akhoy bon ai hangi ka bor khnang bangi dubla ban ong hoot ya ka jubab chung ublay kumba kala ong ka Maria.
Kat sembut lengkot. Wan mensus paingi ke belai badan bor baro. Wan mensus paingi ke belai badan bor baro. To pai kemat cumi singi bangin salat yem. Pai kemat cumi singi bangin salat yem. Ka bro mau pau ko no mensim bakoi. Pai kemat cumi singi bangin salat yem. Ke antipon. Arpau terik. Ko syabi jong David bat ko bor sin syar jong kayeng Israel. Mami wapli bat omdon uban kang. Ubakang bat omdon uban pli. Ali ban yalam no ya ikoi di na ka bendi badum pada ka serniu jong ka jingya. Ben sim jong ayu trai kayai risa. Ka kemen hu blei nong pen him jong a. Na bau I chakri barit chong Ben rio kin khot yang ka plakar kul Ubadon bor kam krawanga ule Kerteng chong uba kujunom kane Pateng uai la ching isne Ya ki ben riu ki ba shap ting you blame Use ka borna lak sancti la jong Upen sak madum bui ki basarong Upen yarkat ki bakrau bor basniu Kirit kiryarang miula kentiu Yaki batnganu ajing bambaba Kibarius pauda pano sudah Ula shan bor Israel chakri ubleng Ula ken maya la kajing isneng Ula ken mau kumba ula yakren Kajing kular bu ai kik patemen Kajing kular kabanes kem klemdu Hu Abraham badaki kun jongu Men sim jong ari sayu blei lai wei Uk pa nong seng kun nong sius pa perten Badu men sim ba kuj nong pentemai Risa men sim jong a risa yu trai Ngin pai biang shik antipon Ushabi jong David bat ko bor sin shar jong kayeng Israel Mami bapli bat omdon ban kang Ubakang bat omdon ban pli Ali ban yalam no ya ki koidi na ka bendi badum pada ka serniu jong ka chingyap Tol in ya duai to pengloi ko try but was len ruchu wandra yara ka jingera na bleng nang bang ki bangi va kermen ninyo ka jingpenin da ka jingwan jongni me vaim but was in shar jinom da jinom Amen. Rengkat pat piru Uplay badan God baru kupa badukun badun sim nakul Amen. Mintangin pediang ejeng korku no try Jisu
Karku yangi karku try. Karku yangi karku try. Karku yangi karku try. Karku yangi karku try. Jesus, 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 Jesus. Ya ka sakram ko itam gadwan mabalong lay. Sakram ko itam gadwan mabalong lay. Ya ka sakram ko itam gadwan mabalong lay. Kaburom hau pa berhau kun bermensim bakuit. Kumbalang kong juga baro bocnam lajnam. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Kabro mau paham ko mesim ko. Lama menekong contoh baru baru cuma lajunam amen. Kau dah kuitam Jisu, kau Cecilia bakoi, kau Francis Cecil bakoi, kau Angel kerukoi baru, kau Maria kau kami kijing sengolam, aku teng pa kun sim bakoi amen. Enyeroe Jisu Christ. Amen.